Jotona hambai sini jota media sono. Nor jotona sibo. Thangnai 9 tarik December. Uttarakhand kaisa gothanang mani. A gothana bo sini Khoroksa Tripurani. Kaisa MBA students. Minimum Angel Chakma. Sini taku. Bono Uttarakhand bobini manai bai jefru mani paina thangpuru bono jagawa lama kasuboi bono heres khajaka racist khajaka tamo Chinese momos norok notice ni da norok notice ni kam norok si bahan dasa norok notice ni da norok ki chibuk dasa scorpio dasa bichu dasa am heron kamang ma kok samani yagulo nini bini bumani upore borno khok sitra ba hanka ta abno khamani yagulo bok tongoi malia bo abno reply khaitini bono bukha bino chakurok sulka chakur sulei bini bokrogo uje yakung ya kanmani achuri hai abe bono boi bin bokrok hai brain hemorrhage chai bini milangma chokai si amnang sanani muchumo politics is not important first dofa is important whether bo chakma da bo tripura da jomatia da kaipeng da rangkhol da no jefru nung tripura ha ya kharei jefru tripura ha ya kharei nung bangalore delhi kolkata mumbai thang kai ke bonono sinia bubagra samani kongno muitumandi ke bonono sinia nung deorma jomatia ka rangkhol kai pengchak manono ke basinia kaisane sini waje notice ni boronka chinki notice ni boronka Chinese notice ni boronka chibuk chanai notice ni boronka sibahan chanai abon bong porichय hesi so this is the time abon bong bubar gani kaisa one suma one notice tamle one notice omo tiprasa rong no tiprasa joto notice ni borono yabo Arunachal ni yabo Mizoram ni Manipur ni just mangtung notice ni borno safe khaina ni bagai government of India not full ke responsibility na bon director na bon pressure na mane boba gran kacha wansung maisi and no abo no khana haisi 9 tarik ni simi boba gran first Facebook post khaina boba granu because why boba gra wants to go boba gra things for dofa first not for the party kabangma borok sin tripura hase party khai to sung nukha kabangma ro big leaders sunai ro je ta post power tongne position tongne ro big post tongne ro thimani yagolo post khaleyo jepur thiani se sikang nungomna protect khai kisale onyo rokom khamo haisi boba even Uttarakhand borni FIR point na jagya just simple case na jago haisi Uttarakhand borno case point na borni FIR point na ya boba aroni SP by kok samani yagolo and sini MP Maharani Kriti Devi bo aroni thana by kok samani yagolo se borni FIR na jago haisi so this is very unfortunate totally neglected the people of notice omo tini Angel Chakma mo kaisa history wo mo live mo notice ni kaisa sikha manani dorkar haisi notice ni borrok saksano ke bata borom ta to jodi ang chaini ang manipuri ang arunachali ang tripuri ni ke bo saksano bolai lap kre sung bare thang ka sung kaisa no sinjawa sung chinese haisi abon bagai sung protect hai nang nai government of India no sung pressure woi government of India no sung phone nang nai notice ni borok bom hai notice bor tamo tapone nor munu khana haisi because yo nor jotno social media te nor jotno press media khaito ero jefuri Delhi ni bor no sungdi Assam ni capital tamo sang ka bortam sanai Nepal Manipur ni capital tamo notice to koita state tong ponje sia tong haisi notice to koita state tong biang Telangana rokni sai tong haisi so our government of India should really need to focus to notice abon pore notice bor sine haisi notice tamo ambagai tini sung o sini takok Angel Chakma Bwtharjakmani sungor kono political faida or tini kono YTF TWF tini TISF ni faimani ya kaisa no reason sung sini bkhaw tongo sini Tripurani hase notice ni borok jehor kono omaike satok pitok khaiba jaka sung siring tongani sini duty ya sung khorang station sini duty haisi jara post position hamnai escort gari kai tongnai saksang no leader koto therok borok tongnai no haisi baksa amro tongo emen party wa jefru bongni boss post khayasak post khairiga botongo haisi bongni boss no naima tongairo kintu sini boba granor nukhana kemni permission nangya wai bini family by kerengai bono hospital thangai bono rang puisa hoite bebak physically tai financially beone help khaitu bini even dead body no agor tolabo tui phaika mia MBB sini Maharaja Birkhung noklawa haisi abu boba gra beone bonor financially help khai borno je manmani tam khainai sung tai phirogiti me thine borno but sung thansa khai notice no sung respect manai notice ni borok bo omono saimana nang haisi Angel Chakma je Chinese momos mani mane am bahai kenna roksne pan ka bonate ko to bodin ang niji ব্যক্তিগত মিয়া বিন নগ থাকা
आंनि जि व्यक्तिगत बिनो थाङै बिनि मोननाय माइकेल चाकमा बिनि बर' खरनै बर'नो थाङो बिनि मोननायनो बानचिना थाङैसे ब अगथनांमानि काहायसि आं मिया थाङै बिनि मोननाय साका डाइरेक्ट सावो सोंनो चाइनिज होनो सोंनो चिंकी होनो सोंनो मोमो होनो सोंनो सिबान चाव होनो बर' निजि आबो बिनि खुद स्टेटमेन्ट एन्ड आं कयनाय नरक बुतुमुनो ताबु तो बर' जतन माच मारा बंनि कामियाव थांजाक बर' फाइमानि यागुलो अबनो तेबो ब्रडलि मनो फकास खायना निंथुं बिकज सिनि बर' सिनानि दरकार जों साइमानि दरकार हायनो तिनि थैकिया तिनि कैंडल राइट डेली खायकिया आबनि कुनु जस्टिस मेकिं या त्रिपुराव 2012 ओ आस्त बोलो ना आं तिनि कैंडल लाइट मार्च रैली खायका आं मुइतु मान हायसि 2012 सीपीएम नि रिजिम त्रिपुराव रबिलितन बथारजाकपुर बाहायनो और जों जत आगरतला सहर कैंडल लाइट डेली खायका ताम जस्टिस मांखा पॉलिटिशियन नि बागै जाति दफाना साब सकागबा पॉलिटिशियन सब सकागवायसि पॉलिटिशियन नि बागैनो तिनि जों जात कागलायो धर्म कागलायो आमबे जों खरजाते खरजा नों जों नासलै मा तंलायबायसि सो दिस इज नॉट पॉलिटिक्स ओं कोन पॉलिटिक्स या मो जोंसि दफा ते जाति नि बागै तिनि बचाकमा बसनि पांथों त्रिपुरा बसनि पांथों जमातिया बसनि पांथों जे कुनो बर' त्रिपुरानि इंडिजिनियस पीपल आमहाय कें तो हंकाय वी आर रेडी टू फाइट जों बसकांगो बासनन बाय जों केयार दं हायसि जों केबनि परमिशन नंगे अमो सिनि खुद वान सुंमंग मोसे ऑटोमेटिक फायु दफाना हमजे नंगे हाकेस ऑटोमेटिक फायु हायसि ओ थेमरांग राव समसिता ताहारो बरकी बरनि बासिंदा आरो जेना बरनि थांनाय बरक जे सामामा मते बरक आरो उत्तराखंडनि लकेल्स नो एन्ड बरक सयजना दङ सयजना बिसिं खरक बा रमजाखा इभेन सिनि अरो ताबुक अरनि एडिशनल एसपी बय आं पर्सनली करङै दङ बनो एफआईआर कपि रहका आरो जेखामनि बर बाबन नायै गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड आबनो बर सीरियसली इशू नावै बर ताबमनो खाइ दङ एन्ड अमो जस्टिस डिलीवरिंग यासाक जस्टिस मा यासाक अमो हाइनो सिरिं तमलाक बिकज मो ताबुक नॉट ओनली नेशनल इश्यूज या मो ताबुक पूरा एंटायर नेशन इंडिया वो मो ताबु नुकजागै थांगा हेसि आमबै अमो सिरिं तंगना के जारा जारा साक्संनि पोस्ट पोजिशन हम तनो यूज नर तंगदि वी आर देयर टू फाइट जों चबा खायनाय दफानि बागै जों सब समय चबा खाय थांना हेसि ओ थेमरांनि लास्ट बं टारगेट तामंग ना बनो वान सुंमो बाहाय थेमरां टारगेट कुचिया आबो आं साव बार बानायदि नों निजि व्यक्तिगत नों नॉर्थ ईस्ट नि आगरतलानि बायरा थांदि बेंगलोर थांदि दिल्ली थांदि कलकाता थांदि मुंबई थांदि ननो केबो नों ननो जेवरमा जमाते काइपिंग रांखल मल चंगलाक ननो डायरेक्ट क्वेश्चन सनायसि ओ आप चाइनीज हो आप तो चाइनीज है आप तो चिंकी है आप तो मोमो खाते हैं आप तो सांप खाते हैं कुत्ते खाते हैं आकोक सबंगनि स्वभाव खायनायसि अमो तिनि पुले अमो एंजर चाकमा तिनि पुले मो अमो थिमानिया नरो नुखना थांनाय आईपीएल कलकाता वो जेफोर कलकाता नाइट राइडर्सनि खेलां दंफोर आफोर सिन नटिस नि गोबां मा बर' रक खेलनाय दंफोर ए चाइनीज चिंकी हिंजा काफोरबो आफोर कायजा काका रिसेंटली अरुणाचलनि खरकसा बुखुक लंडन थाङै दंमानि बना चाइना नि बिनि पासपोर्ट सीज खायै नों चाइना तति बाकी इंडिया नि पासपोर्ट मान आम हेके बना आचुगै एयरपोर्ट आचुगै मा दंहाबो आबनि यागलो गोबां मा चिनि नॉर्थ ईस्ट नि शिलं हानि आफोरबो दिल्ली हाइजागा परिस एयर होस्टेस परि दंफोर एविएशन ट्रेनिंग दंफोर चिंकी चाइनीज नों आरो आम एविएशन ट्रेनिंग करिजा अमो गोबां मा मो एवरी इयर अमो तिनि कायसा फोकस जों खायमन बायसे सोंतिन नुगो हायसि एवरी डे एवरी इयर अमो अंगनो दं हायसि नॉर्थ ईस्ट नि बायरे वो दिल्ली वो जेफोर बर थानाय दिल्ली हाइजागा वो नागा फूड नि गानो ए देखो ये लोग सुअर खाते बर आफुर वाक बाहन चाखांगा वाक बाहन का नॉर्थ ईस्ट सिनि फेवरेट डिश जो तो त्रिपुरा सर चाओ जो तो नागालैंड बर चाओ वाक बाहन चाखांगा बसानो ये तो कचरा खाते है ये तो सुअर खाते है आमर बंनि कायसे स्वभाव स्वाबनि बागै जों ब्रड माइंड ब्रड सेन्स जों तावानसुन दरकार ब्रड माइंड ब्रड सेन्स जों तामचा वी मे हैव डिफरेंट लैंग्वेज सिनि कक मिलियांगै मानो सिनि कल्चर मिलियांग मानो बाट जों नॉर्थ ईस्ट थानजांनानिले आबो सिनि दायित्व हायसि आबो मोजां मेसेज खायनाय मुचंगो जों त्रिपुराबो सिमि तंगैया आबो मोजां बोबाग्रा बार मेसेज रवो जेफोर नों त्रिपुरानि बायरा थांके ननो केबो सिनिया नों त्रिपुरानि देवरमा नों त्रिपुरानि रियां नों त्रिपुरानि जमातिया नों त्रिपुरानि काइपेन केबसिनिया सोनो कायसेन सिनिमुं जों चाइनीज जों चिंकी हायसि आबोनो आं मोजां सानमसो स्टे यूनाइटेड बि थानसानि बिसिंतै जों फुंना नांनाय नॉर्थ ईस्ट तामो हायसि आफोरसो बरसिने एक्चुअल वर्ड नॉर्थ ईस्ट इज हायसि